بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي ورحمتائكو كم آدت دوهجري مغرب نماذ فهم سلسلة غتجا ممسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا أرغون من أم فهندي واهكذا نمالا فواني سورة العصر من سورة تفسير غلغتو إهن كمون الله رحمته ميري أرغون من فشاني يا جهجن إن سورة كمغاوا سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة من سورة تفسير الله سبحانه وتعالى أرغون من إيمان كان تازا قربا أرغون من علم إترك الدواش آمين ad misura fattawamum Allah subhanahu wa ta'ala ghiba bune adi mistakunna furassarako mistakunna malama kurumuga gotum wattaru jassa mihunna gelluma halaku hurikam bayan kurabamu wahi kurabani wailul likulli humazatil lumaza ad misura fattawa famiwani wailun mi kalima benun kurabage wailun mi wa'iduge nuwata indaruge kalimay mi ayatuga mi bayan koravani sifa mi ayatuga mi bayan korava sifa dibigem wa mihun ad ei mistakunna dimalan emihun ge bahun wabbahum mihun adimalan echi kiyun kamuga vinames nuwata wattaru jassage mihun na furassar kurun kamuga vinames evves gotakun mihun na furassar ko malamakko adi mistakun nettantanuga mistakunge nuba wahaka dakka ghiba buna ule mihun eba mihun ge maccan Allah subhanahu wa ta'ala ge wa'idu ge basfulu haggu wegem wakan mi aya fattawmun Allah subhanahu wa ta'ala bayan korawafa mibani wailun mi narakage wadiyaka nuwata narakage sarahaddaka kiye namekka mugaves bay mufassirun vidalu wefawe humazatil lumaza bayin almari midalwa gotuga humaza adi lumaza mi dekalima ves dehavani hama ibmane ei furassar kurun malama kurun ghiba bunun debo odun mifada nuba emmeha kantataka benun kurbe de lafzu kamuga e de lafzum ves dehavani hama immane kamuga bayin almari midalwa ehnamas anabba ilmarin mi de kalima tafatu korba fabe koramun deba oduwamun hinga ule miheke ehembe ma mitanuga humaza benun korba fa ewani mistakunna furassar kurmuge managa hama gota lumaza ge mana korabamun bayin ilmari vidalu fabe ei dulum buna bahun mistakunna furassar ko malama kon hada ule mihun kamuga ebefulunga dalilaki suratu tawbah fansas awwala ayatuga man Allahu wahi kurabba fawani wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun at sadaqai besawma meduga kalegfana kudamis bunamihun eurenge teremwie emihunna صدقات من ور الدفاف كما بنينما إبامهم روحي تبه أدي صدقات من ور ندفاف كما بنينما إميهم كيد رسول صلى الله عليه وسلم دك رولي آس أدي إكاليغفانا هدي هتر بستر ردكم هذا كمغاوي أد إفه الله سبحانه وتعالى من سورة دوانا آية وحي قرباني الذي جمع مالا وعدده ad emiha yaki ei muda ekkon e gunala hunna mihai ad miwas emihunga kibaga wa
nuba adi hadihuturu sifatahuge tereng sifayge wahaka mi ayatuga bayan kuraba fimani muda ekkofa ehennamas ein denjihe haqbu nuwata zakat nerun nuwata sadaqa kurun mifada kantatta kuruman ena dekolo hada abaduwes ena hunnani muda maduwadana kamattaka e muda gunala addada enaga hituga mudala deifa onna loibbaka qadarege bodukamun ginaginan fasa guna hada kamugabe ad foshiga fasa forwa fahunna iruga adi efasa foshin ebbes mimwaraka nunaga kan enaya amilla yaqin wa hindugaves adi e fottan itura fasa nala kan enaya yaqin wa hindugaves iru kolon e foshiga huri fasa tan nagagen e fasa guna hada kamuga be ad insanaga atugawa fasa ei hagigatuga enaga amilla milkenu ei Allah subhanahu wa ta'ala enaya hawal kuraba fawa amanat Allah subhanahu wa ta'ala e fasa enaya hawal kuraba enaya angawa fawani e mudalun e fasa zakat nere adi faqirun nan ehi terivuma ad enaga amilla beenun ta fuddum masarenu ehennamas hama eyakuga Allah subhanahu wa ta'ala tanawaskan devwa fannuwa mihun emihun nan ehi terikandi emihun nan ehi terikam foru koddinun ei emudalun nerenjihe hagge ehmbima insanaga atugawa fasan zakat nere heduma fahuga etakati mustaqbalataka rakka teriko adi mustaqbaluga ena kuranjihe kankama fasa rakka kon hedun ei islam diinuga ebbes halegga mana kuraba fawa kamennun adikiyetta ei islam diinuga baru aluwa fawa kame fasa libunima e fasa iqtisad koggen fahar rakka koggen gengulun ei islam diinuga baru aluwa fawa kame ad egota fasa rakka kon fahar rakka kurikamuga binames e fasan denjihe hagguta zakat dinun kamuga binames nuwata faqirun nan ehi terivun kamuga binames mifada kankaman ebbes halegga fushu erumen asgene nuwane efada kantatta furihamaya kuriya gendan jehena yahsabu ad emihaku hikure anna malahu akhlada e buda ena atuga hurumuga sawabun ta abadu ena duniyega hunnane kamuga emiha hikure ad ei enaga hashiganu daimi gotegga miduniyega hurunto nuwata enaga handanta miduniyamatin nufohevi hurunto mi degota ves mi ayatuga mana kuravidana kamuga bain ilmari midalwe ad enage atuga fasa ginavima muda ginavima enaya duniyege ekiwat femwaruge doktorunge ehi terikan hodagen emihunna kharadu koggen ta abadu marunuwe enaya duniyega huravidana kamuga ena hikure nuwata enage atuga fasa ginavima ege sawbun mistakun enage wahaka dakka enage dhikra akun hadana kama ena hikure ehennamas hagigataki fasa atuga hure e fasan ehemmi honnan ehi terikan nudi ole kama vanina mistakun enaya behe gotun dakkani enage gos wahaka nuwata enaya fasa enage atuga fasa hurikamuga viramas e fasa ya dahiwetiwe adi mistakun nan ehi terikan foru kon nude mihege gotuga mistakun enage wahaka dakka enayan abu bas raddukon hadamun gendane ehembima ena ehi kura gotan enage dhikra mistakunge terega ava mundani ki rangalu gotakashennun ehennamas nuba mihege gotuga mistakun enage wahaka dakkamun gendan ad efahu Allah subhanahu wa ta'ala egota kanta kurami hunna mistakunna bahunna amalun furassara kurami hunna adi emihunna devwa fawa mudarun mistakunna faqirunna sadaqa nuko e mudaraka kon e mudaruge sabun ta abadu ena duniyega huravidana kaman hiko abadu muda guna hunna mihunna e mihunna raddu debba e mihunna indaru debba wahi kurabani kalla mi indaruge gotun benun kuraba fa wa kalime
e mudaveriya hi kura gotaka kanta vegen nudanakan Allah subhanahu wa taala mi lafzuga mi bayan korbani enaga handantan duniyamatiga heo gotuga demi nuhunnane adikiyetta mistakun eenaage matin handanneti nuwata eenaage matin fuuhive eenaya deterega mistakun waahaga dakkamun daani waran nuba nulefa mihege gotuga ehennames Allah subhanahu wa taala engevi gotuga emihege muda hedo koffa waakama baninama Allah subhanahu wa taala ruhiwodigem wa gotan eenage mudalum faqirun nan nikamatin nan ehitarikan demun gendiyanama Allah subhanahu wa taala eenage dhikra heyogotuga akurvis la yumbadanna fil hutaba ad mitanuga lam la yumbadanna lam gennawa fa ebani huwage jawabege gotuga mi ayatuge taqdiraki wallahi la yumbadanna fil hutaba Allah subhanahu wa taala eilahunge dhat fulu gandeva wahi kurabani emihun narakayan ellawalvaname emihun narakage tere vannane narakage teren emihun watta levene ad bitanuga evani ena narakayan ellalevene kan nuwata ena narakage tere vannane kan tinkame medwari korava yaqin koddeva fortamakaki wallahi Allah subhanahu wa taala hu eilahunge dhat fulu gandeva huwa wahi korava yafahu la yumbadanna etanuga ein lam eiwes itura yaqin koddebumuga gotun adi efahuga la yumbadanna fahatuga bi in tashdidu jehifaga wa nun eyan arabi bahum mikani nunu tawkid nuwata ekan wanekan itura yaqin koddebumuga gotun ben korwa fa wa akure ehembima tinkame maduri kor tinkame mikan yaqinum veswanakan ad efadamihum mistakunnan furassarakum ulemihum bahum vias amalum vias mistakunna furassarakum ulemihum adi muda bakkoggen e mudalun hedanuko e muda guna e muda huswedanakama birun ulemihum emihum narakiyan ellawalawanakan tinkama kun Allah subhanahu wa taala biwani yaqin kodwa fa ai huwa wahi kurabuma fi'luga kuriya lam gennawuma adi nunu tawkid gennawuma mitin kantakun Allahu ewani ekan yaqin kodwa tawkid kodwa fa la yumbadanna maniki illa levene emihun narkage tereng illa levene ad illa leveni insanun to nuwata e mudaluge ahluwerin to nuwata emihunge mudato mi ilmeringe meduga suwal ufadifawa kame jawabaki dahveti vi mihaves adi enage mudaves narakiyan illa levenakam surat turge 13 ayatuga Allah wahi kurabani yawma yud'una ila nari jahannama da'a edwahu narakage alifanuge tereyan euren ekkofawa taketi wattalevene ehbima emihunna ekuga emihun ekkofawa mudaves narakage tereyan edwahun wattalevene mi ayatuga angawafa ewadi efa wahi kurabani wama adraka mal hutama adi fundu kollanivi narakayaki kon etchekan kaleg faanan angadini kon etchettoe ad al hutama ei fundu kolla narakaki ennan narakiya warak gina nantan hure jahannam jahim annar al hutama migota baawaru nantan narakiya hure egoton ennan ei al hutama ge namun nandei fawani e naraka ge ahlu werin fundu kollevi emihun halaku kollevene tive e naraka ge terega adbitanuga wama adraka mal hutama fundu kollanivi narakiyaki kon etchekan kaleg faanan angadini kon etchetto migota suwal kurabumuge beenumaki narakage nurakka terikan adi narakage bodukan mistakunna bayan ko debum yafahu eswaluge jawab debumun Allah wahi kurabani narullahil muqada ad hutama yaki nuwata mistakun etanuge terega fundu kolleve narakiyaki ei narullahil muqada Allah subhanahu wa ta'ala ge anda hunna narake nuwata anda hunna alifangande ad
Allahuge anda hunna narake nuwata Allahuge anda hunna alifangande migota wahi kurabba fawa sababaki ekalange narakage azab devwani ekaman hagguwegen wa mihunnan ekani kama vatiwe adi emihunnan narakage edevwa azabaki ei adulweri adabekkam bayan koddebu mattaka adi fahariggaves emihun nukura kamaka e narakaga emihunnan adabu nudevenakan bayan koddebu muge gotun al munqada mige maneki gadayan huluhifa fahunna alifanganuge wahaka allati ad e alifanganu narakage e alifanganu tattari'u ala al afida emihunge hittaka hamayan e alifanganu forane al afida mi fuadu mi lafzuge jam'u maneki hi ad mi ayatuge maneki narakage alifanganuge hunukan gadawumuge sababun ebamihunge hittaka hamayan e alifanuge hunuge asaru forane wahaka bayan kurabu ad insanage hitaki ei insanage mege eteregawa labwa fawa gunavane ehennamas e hituge matin ibahuri kashi mas hang mihuriha echitaken ibahuri ehennamas mihuriha ecche fu alwa gos emihunge hittaka hamayan e narakage alifanganuge hunukan foranakan bayan koddebu mugagotun Allah subhanahu wa ta'ala mi aya bayan kurabba fa mi wadi innaha ad e narakaga alifanganaki nuwata e narakiyaki alayhim ebamihunge macca bahunna amalun mistakunna furasara kuramihunna muda ekkoggen e mudalun hedanuko adi e dahiwetiwegen e muda gunaguna tibe mihunnaki e mihunna narakawani muqsada bandu kurawigenne e narakage darutawani bandu kurawife etanun ebamihun nukume veto kitamme warakam masakke kurikamuga winames e mihunnakan e narakan nukumegen narakage azabun salame vevene hama evves gote nonnan suratu sajidage vihwana ayatuga Allah wahi kurabba fabe kullama aradu an yakhruju minha emihun e narakage tere nukunnam beenumege masake kura komme faharaku u'idu fiha alun anekka ambura narakage tere wattale vene wa qila lahum adi emihun nabbuna vene dhuqu adhaban nar tibamihun narakage adhabu gerah dekeshe alladhi kuntum bihi tukadhibun e narakayaki ei tibamihun ei dogekkama nuwata narakage azabaki ei watane nunkaman ei dogu wahake kama narakage azabaki ei dogu wahake kama tibamihun da'wakon ulunu e narakage azab tibamihun dekemun dashe ad ebamihun narakage azabun salame begin etanun nukutumattaka narakage dorutakariyan as dorutan huluwan masake Quran ehennames emihunnan ekan kamiyabe nukurevene kassadagen anakkaves narakage teryan emihun vettigen dani ad mikotan kassadagen narakage terya vettigen diumun emihunna libe vena azab itura boduwegen dani salame vedana kaman emihun kitamme waraka hikurikamga winames nuwata salame bumattaka kitamme warakan emihun masake kurikamuga winames emihunnan e narakage tereng nuwe nukume vene Allah wahi kurabani fi amadin mumaddada eburen bahunshi diguwegen wa tambutakegga bandawa fe maneki bahun e narakage dorutan Allah subhanahu wa ta'ala wani warugadeya bandu kurabba fe ehem wima emihunnakan e dorutan huluwagen etanu nukume vene hama evves gote nonnane ad ehenkam misuratuga Allah subhanahu wa ta'ala algun menna miwani bahunna amalun mistakunna furassarako mistakunge neti nuba wahaka dakka deboduwa adi Allah subhanahu wa ta'ala emihunnan amana tege gotuga hawal kurawwa fa fasa jama kogen en sadaqa nuko en ege haggu werinnan adanu ko tibe mihunna wa'idu ge basful Allah subhanahu wa ta'ala misuratuga bewani bayan kurawwa fa ehenkamu mi suratuga miwa wahakata heki algon men hama ekani kiyalumun nuwata wahakege gotuga
kiyalumun fudene kantattake nun ege badaluga miyade terega visna algonmenge amilla nafsuga hisab bala algonmenge mudala de terega nuwata algonmenge mudalun kanta kurveni kongota katto amilla nafsan hisab kurun ei muhimmu kaben ehemvegen basfulaga anani hasibu qabla an tuhasabu tiyabami honge hisab bellew muga kurin amilla nafsuga hisab balashe timaya kanta kurevawani kongota katto kanta kureve mundani kongota katto bala rangalo kuranjihe kantattar rangalo kuruma Allah subhanahu wa ta'ala eirahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam medweri kuraba algon mennan angawafu bani ad ehenkam Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga evani ifada goggotan ule mi honna narakage wa'iduge bas bayan kurabafa adi emi honnan e narakage tereng nunukume vena kama e narakaga emi honna gadafada begemwa adab devena kama emi hun e naraka nukunnan kitamme waraka masakke kurikamuga vinamas emi hunga masakke nakamiyab wanakan bayan kurabafa Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennaki narakaga adabun salama begemwa suwaruge daimi ni'mandi begemwa bayakamuga labash amin admi hay sabun merega darus nimuni Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennan hiyo bas qabul kurumuga tawfiq dabash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh